FARDC, FDLR, FDNB n'abamercenaires bari gukubitwa izakabwana papa kababayeho. Nabonye hari ibinyamakuru ejo byari byasohoye inkuru ngo za Katogota, Kaziba, ibiki byose Kamanyora ngo biri kugenzurwa na Wazalendo. Kuva Kinshasa yahereza Wazalendo intwaro. Mwari mwumva bafashe Wazalendo bafatana santimetero imwe y'ubutaka? How do you think? N'igisirikare mwemera mwaguriye intwaro za miliyari mu madolari cyarananiwe. FDLR bakoze genocide murabiyambaza biranga. FDNB bakubiswe zakabwana no barakirukansa umugongo. Barangiza ngo yerere bra. Sezerano ya integration économique ibijyanye n'ubukungu hagati y'u Rwanda na Congo. Trump ari umugabo wo kubihamya araho ngaho. Muri kubyumva uko biri bugende. Noneho basinye babirangize. Uwo ni wo muhango mu by'ukuri ubuze guza delegation y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame na delegation ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi. Inyuma y'ibyo rero Trump arajya mu bye n'abandi bajye mu byabo. Ahubwo ikiri buze gukurikiraho hari amasezerano ari buze gusinywa ku mpande zose. Ayo masezerano ari buze gusinywa ku mpande zose nuvuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amasezerano igomba kugirana n'amakampani atandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Ku ruhande rw'u Rwanda ho hari n'amakampani already yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gusinyana n'u Rwanda ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari n'andi masezerano bari buze gusinya. Ari naho abakongomani nabonye bahereye bavuga ngo ariko igihugu cyacu kizajya gitegura ibintu neza ryari, kizashyira ibintu ku murongo ryari. Perezida wacu yaje ari mu masupermarket we n'umugore we Denise Nyakero bajya bita mu TikToker. Bari hariya sinzi ngibyo bari kujya gushopinga mu mashop akomeye muri Amerika. Wagira ngo bibagiwe icyabajyanye ngo nyamara ngo perezida w'u Rwanda we ni mureba ari guhura n'abagize kongere. Ni inteko n'abagize inteko b'aba Republika ishyaka rya Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafoto mwayabonye ari hanze natwe turayafite. Kinshasa ifite ikibazo cya mbere cy'uko ngo nta mutekano ubayo. Icya kabiri ruswa ni umurage. Icya gatatu nta bikorwa remezo biba muri Kongo byongerera amabuye y'agaciro agaciro. Icya kane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nta muriro uhagije w'amashanyarazi uhaba. Icya gatanu bacukura mu buryo bwa archaïque, nta polisi nta mirongo migari iriho y'ukuntu amabuye y'agaciro agomba gucukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero bikaba barrier cyangwa se imipaka ituma abaturage b'Abanyamerika gushora imari yabo muri Kongo kiba ikibazo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo. Miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda. Miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza akaba ari umwanya w'ikiganiro nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu biganiro byacu rero tugenda tuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi buze kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho delegation y'u Rwanda na delegation ya Kongo Kinshasa ndetse n'abandi batumiwe na Trump bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho turebe n'ikigambiriwe. Gusa turi buze no kugaruka ku mirongo y'urugamba aho urugamba rukomeje kuvuza ubuhuha muri Sud Kivu aho rero imirwano ikomeje hagati ya AFC M23 ndetse na coalition ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuga FARDC, FDLR, Wazalendo, FDNB, mercenaires ndetse n'abandi. Muri rusange rero nibyo tugiye kuganiraho nkuko mubimenyereye. Ngewe ndi Robert Sympathique Iyandemye.
Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye reka tugihere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse na delegasiyo ayoboye bamaze kugera i Washington DC, ndetse na delegasiyo ya Congo Kinshasa nayo ikaba yaramaze kugera i Washington DC, aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagomba gusinyana amasezerano ku bijyanye na integration economique cyangwa se no ku bijyanye n'ubukungu muri rusange. Ibi byose rero bikaza bikurikira andi masezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington, ariyo Accord de Paix, amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku bantu rero mu by'ukuri batabashije kubikurikira neza, tugerageje kwibukiranya uko byagenze, reka mbabwire ko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basinyanye amasezerano y'amahoro. Aya masezerano ku ruhande rw'u Rwanda yashyizweho umukono na Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashyizweho umukono na Therese Kayikwamba Wagner, akaba nawe ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bakimara gushyira umukono kuri ayo masezerano, mwarabibonye, Therese Kayikwamba yaratashye, ageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo afatwa nk'intwari, yewe baravuga bati ahubwo mu bajenerali bose baba muri Congo umenya ari abajenerali autoproclame, generali wa nyawe dufite muri Congo ni Therese Kayikwamba, ubashije kurwana uru rugamba akarutsinda akadukubitira u Rwanda. Icyo gihe na Perezida Tshisekedi yamuhaye bouquet de fleurs amushimira cyane intambara yabashije kurwana n'urugamba yarwanye, aho abashije gutuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isinya amasezerano y'amahoro i Washington, isinyana n'u Rwanda. Intambara ikaba irangiye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bavugaga ngo ni guerre de plus de 30 ans. Ubwo rero urumva ko byari ibintu bikomeye cyane. Ibyo rero bijyanye n'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Congo rwose byararangiye, mutagira ngo hari icyo Perezida Kagame aje gukoraho cyangwa guhinduraho, mutagira ngo hari ibyo Tshisekedi aje gukoraho cyangwa guhinduraho, nta na kimwe. Andi masezerano yari yarabaye parafe, yari yarashyizweho umukono n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, nta wundi ni Yolande Makoro, ndetse na Wameso yarahagarariye uruhande rwa Congo Kinshasa. Icyo gihe nabwo Congo Kinshasa yari yabanje kwanga kuyasinya, isaba ngo u Rwanda rubanze rukura ingabo zabwo muri Congo n'ibindi bintu byinshi utamenya, baba bavuga bya bindi byabo mwese murabizi. Niko rero byagenze, babanza kwanga kubisinya, ariko biza kurangira Yolande Makoro na Wameso parafie ya masezerano economique hagati y'u Rwanda na Congo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nuvuga Perezida Paul Kagame na Tshisekedi, icyo bagiye gukora inyuma yuko intumwa z'ibihugu byombi bya parafe ari ya masezerano, abayobozi b'ibihugu byombi noneho baraza kuyashyiraho umukono. Mwibuke ko muri Congo bari baranze gushyira umukono kuri aya masezerano ya integration économique régionale hano mu karere, bavuga ngo u Rwanda ruzabanze rukura ingabo zarwo muri Congo n'ibindi. Ariko kugeza kuri uyu munota, kubera pressure ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yibagiwe ko ibyo yari yarabivuze, yemeye gusinya. Ariko mu rwego rwo kugira ngo abaturage muri Congo bataza kuzamura umugara kuri leta ya Tshisekedi cyangwa se bajye mu mihanda bigaragambya kubera Tshisekedi yafashe abanyamakuru muri delegasiyo y'abantu barenga 100 bagiye Washington, harimo abanyamakuru 50 bakuye muri Congo. Ku munsi w'ejo rero bakoze inama n'itangazamakuru. Ngiye icyo kiganiro n'itangazamakuru nari nzi yuko ari ubuyobozi bwa Kinshasa buri buze kugirana inama n'ibitangazamakuru bitandukanye byaturutse hirya no hino ku isi. Naho kumbi na abanyamakuru bo muri Congo, Patrick Muyaya nk'umuvugizi wa guverinoma na Tina Salama bafashe babajyana Washington kugira ngo niba bagezayo baze gukora ikiganiro. Ngewe nari nzi ko ari n'ibintu bishya biri buze kuvugirwa muri icyo kiganiro. Naho kumbi kwari ugusubiramo ibikubiye mu masezerano ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ya Accord de Paix Washington, yindi nyine yasinywe na Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, na Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo. Kandi mwibuke bakimara kuva kuyasinya muri Amerika, muri Congo habaye ikiganiro n'itangazamakuru cyari kiyobowe na Patrick Muyaya nk'umuvugizi wa guverinoma, ndetse na Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo. Ndetse bari gusobanurira abanyamakuru ibikubiye mu by'ukuri muri ya masezerano. None kwa kundi babikoze, kandi na abanyamakuru nyine bagejeje icyo kiganiro mu kwezi kwa gatandatu i Kinshasa, nibo bateruye babajyana Washington kubakoresha ikiganiro gisa na cya kindi n'ubundi kigaruka kuri Accord de Paix ya Washington.
kandi mu by'ukuri byo byararangiye. Abamaze kubisinya Jean Patrick Olivier Nduhungire ku ruhande rw'u Rwanda na Therese Kayikwamba ku ruhande rwa Congo barabirangije officially. Ntacyo Perezida Paul Kagame ari buze guhinduraho, nta n'icyo Tshisekedi nawe ari buze guhinduraho, ahubwo bari buze kwita kuri ariya masezerano ya integration économique régionale yabaye parafe na Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, na Wameso, intumwa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo i Washington. Nibyo biri buze gushyirwaho umukono. Kubera iki rero Kinshasa yashatse kujijisha abaturage bayo bazana abanyamakuru i Washington kandi bakaza gusubiramo ibyo bari baravugiye Kinshasa ku bijyanye na accord de paix ya Washington? Ntabwo bashakaga ko abaturage ba Congo bamenya amakuru ahagije yuko ibigiye gusinywa ari ibijyanye na integration économique, ko noneho ahubwo Congo igiye gusangira uwo mutungo n'ibihugu bituranye nayo mu karere. Ntabwo Congo ishaka ko abaturage babyumva batyo. Nta nubwo Tshisekedi yifuza ko abanyamakuru basohora inkuru zivuga zityo. Oya, arashaka ko basohora inkuru zivuga ngo uko byagenda kose nta mixage nta brassage, ngo icyo dushaka twebwe ngo ni amahoro. Amahoro ntabwo bayaririmba, nta nubwo amahoro aba ku mpapuro. Kuba mwagiye gusinya gutya gusa ngo peace, ngo murasinye ngo tubonye amahoro, ibyo gusa. Oya, n'ikimenyimenyi ni ugushaka kujijisha abakongomani. Ntabwo uruhande ruri kurwana ari rwo mwagiye gusinya muri Amerika, kuko none hari kurwana AFC M23 iri kurwana na leta ya Kinshasa. Muri Amerika hari guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Kinshasa bari muri accord de paix, mu masezerano y'amahoro. Deja amaze amezi 6 yarasinywe, kugira ngo mubyumve. Aya masezerano y'amahoro amaze amezi 6 yarasinywe, kandi kuva yasinywa ntabwo imirwano irigera ihagarara hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa. Bivuze ngo kuba delegation y'u Rwanda iri muri Amerika na delegation ya Congo iri muri Amerika ntabwo ari byo bintu byatuma imirwano ihagarara, kubera ko abari kurwana sibo bari muri Amerika. Abari kurwana hano mu burasirazuba bwa Congo batandukanye n'abari i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni nayo mpamvu n'ibiganiro bitandukanye. Abari kurwana hano mu burasirazuba bwa Congo aribo ba AFC M23, hari ibiganiro bigomba gukomeza hagati yabo na leta ya Kinshasa. Abari i Washington aribo guverinoma y'u Rwanda, ibyo byasinywe mu kwezi kwa gatandatu. Byasinywe mu kwezi kwa gatandatu biranarangira. Ibigiye gukurikiraho ni ibijyanye na integration économique, nta naho bihuriye n'iyi ntambara iri muri Congo. Rwose ni AFC M23 iri guhangana na guverinoma ya Kinshasa. Niba u Rwanda na Congo nibava gusinya Washington, ubwo bazakurikizaho ibyo bibazo byabo n'izo ntambara zabo nabyo biri no muri Congo. Yewe n'ikimenyimenyi biri muri Congo, bakomeza babiganira nk'abakongomani. AFC M23 ni abakongomani, Tshisekedi na guverinoma yoboye ni abakongomani, bonyine ubwabo nk'abakongomani baragira uburyo babiganiraho babinoze. Ariko rero Kinshasa yo irashaka gukomeza kwereka abaturage bayo ko ikibazo ari u Rwanda, kuko no mu kiganiro n'abanyamakuru Patrick Muyaya yakomeje kugenda agaruka ku Rwanda. U Rwanda se ko mu maze amezi 6 mwarasinye iyo accord de paix ya Washington, kugaruka kuyisobanura none muri Amerika biraza gufasha iki? None se ubundi muje kubisobanura kugira ngo mwerekane ko hari ikintu gishya kiyongereyemo cyangwa cyavuyemo? Ntacyo. Yewe sinabyo, ahubwo baje gusinya byo byarasinywe bidasubirwaho. Haje kuganirwa ku by'ubukungu Kinshasa itifuza ko bivugwa. Ariko nubwo itifuza ko bivugwa, biri hanze. N'ikimenyimenyi Congo yaranabisinye. Intumwa ya Congo n'intumwa y'u Rwanda bibiri bya integration économique barabisinye. Wameso ari kumwe na Yolande Macron barabisinye, cyangwa se barabiparafi. Aba perezida rero baraza gushyiraho umukono wa nyuma. Icyo ni cyo abakongomani bagiye kumenya. U Rwanda na Congo bagiye gusangira umutungo kamere bahuriyeho basangiye, nibyo bagiye gusinyira i Washington. Ariko Kinshasa ntiyashatse kugaragaza ko ariko ibintu bimeze. Ibyabo ni manipulation yo gukomeza babeshya. Na n'ubu baracyashimangira ngo icyo bagambire ngo nuko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka, kuko iyo bavuze iryo jambo baba basekeje imikara. No guhumuriza abaturage nyine ba Congo. Namwe nimumbwire murabyumva mute? Abandi bati Tshisekedi agiye kubona na Perezida Trump, bigende gute? Delegation umva mbahereze orere yuko ibintu biri buze kugenda i Washington.
ni ku isaha y'isaa 5 z'amanywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo ibintu biri buze gutangira. Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, mu kiganiro n'itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishyizeho umucyo. Saa 5 zuzuye nibwo umuhango uri butangire. Mbere na mbere ni umuhango uri bumare isaha 1 n'iminota 30. Ni ukuvuga isaha 1 n'igice. Icyambere uko biri butangire saa 5 zuzuye, kuko buriya ikintu nshaka kubabwira nuko bano ba perezida bose bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta numwe Trump arakira, nta nuwa arasuhuza. Ukuntu bipanze, ukuntu gahunda iteye, n'abari buze guhura na perezida Trump muri bari abaperezida bose bagiyeyo ni babiri gusa. Dore ko gahunda imeze. Saa 5 zuzuye z'amanywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, araba ari saa 11 saa 12 hano mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arakira mu biro bye White House. Saa 5 zuzuye arakira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Turi kumwe. Saa 5 zuzuye arakira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kumwakira nyine amusuhuza, amuha welcome muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si umwanya w'ibiganiro please, si umwanya w'ibiganiro, kuko aramwakira saa 5 zuzuye kugeza saa 5 n'iminota 10. Ni ukuvuga ngo perezida Trump afite iminota 10 yo kwakira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu biro bye White House, amuhereza ikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iminota 10 ni saa 5 zuzuye kugeza saa 5 n'iminota 10. Nicyo gihe perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari buhemo ikaze perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Oval Office, muri Presidence. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arinjirana n'umuntu umwe mbisubiremo. Perezida Paul Kagame agiye guhura na perezida Donald Trump, arinjirana n'umuntu umwe. Uwo muntu umwe uri bwinjirana na perezida Paul Kagame mu biro bya perezida Trump bari kuganira ni ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Uwo niwe wenyine uri bwinjirana na perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu biro bya Trump bagiye kubaha ikaze muri Amerika. Saa 5 n'iminota 10 perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Olivier Nduhungirehe kubakira biraba birangiye. Saa 5 n'iminota 10 kugeza saa 5 n'iminota 20 perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakira perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Son Excellence Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba, iminota 10 amuha ikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi mu biro bya perezida Trump arinjirana n'umuntu umwe, ariwe Therese Kayikwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko nabibabwiye, nawe arabagiye kumuha ikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aramwakira mu gihe cy'iminota 10. Turi kumwe, turi kumvikana neza. Bisobanuye ngo nta nama iriho iteganyijwe iri buze guhuza perezida Donald Trump, perezida Paul Kagame na Tshisekedi nkabo ubwabo nk'abagabo batatu bonyine bari mu cyumba cy'inama bari kuganira. Iyo nama nta iriho. Inama yari igomba kumara isaha n'igice, iri mu byiciro bibiri. Icyambere nicyo maze kubabwira. Icyambere ni ukuhereza abantu ba perezida bari buze gusinya amasezerano ikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no vuba perezida Paul Kagame iminota 10 na Olivier Nduhungirehe saa 5 kugera saa 5:10 bari kumwe na Trump, saa 5:20 kugeza saa 5:10 kugeza saa 5:20 bari kumwe na Tshisekedi. Trump ari kumwe na Tshisekedi na Kayikwamba. Nibarangiza barahita ko basohoka mu biro bya perezida wa Repubulika cyangwa se mu biro bya perezida Donald Trump White House. Ubwo barahita ari perezida Paul Kagame, Tshisekedi na Trump. Barahita bajya mu yindi nzu cyangwa se mu yindi sare yateguwe. Ubundi ibi biganiro ku buryo bwa rusange biraza kubera mu nzu yitwa United States Institute of Peace, UIP, United States Institute of Peace. Niyo nzu bari buze bavuye muri White House. Perezida Trump, Kagame na Tshisekedi barahitira muri United States Institute of Peace. Bajyemo noneho aho ngaho rero
niho bari buze gusanga umuyobozi wa Kenya, w'u Burundi, wa Uganda, wa Emirate Arabe Uni, wa Katari, wa Afurika yunze ubumwe Lorenzo, n'uwa Togo. Murabyumvise? Baraba bari aho ngaho muri sale. Muri sale rero biragenda bite? Harakurikiraho iki? Harabaho gusinya. Nibagera muri iyo sale ya United States Institute of Peace muri iyo nzu, Trump, Perezida Kagame na Tshisekedi, harabaho gusinya amasezerano ya integration économique, ibijyanye n'ubukungu hagati y'u Rwanda na Congo. Trump ari umugabo wo kubihamya ari aho ngaho. Muri kubyumva uko biri bugende. Noneho basinye, babirangize. Nibamara gusinya babirangije, hari ikintu kiri bukurikireho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe nta kiganiro n'itangazamakuru kiri bube. Nta kiganiro n'itangazamakuru kiri bube kiri buze guhuza Perezida Trump, Kagame na Tshisekedi. Nta kiri buze kuba. Ikintu kiri buze kuba nibamara gusinya ayo masezerano, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araza gufata ijambo ry'iminota 15. Turi kumwe? Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araza gufata ijambo ry'iminota 15. Uku niko bibabwira, ni nako bari buze gukurikirana. Perezida Trump ari buze gufata ijambo ry'iminota 15 ashimira bari aho ngaho, agira ibyo avuga, ashimire Kongo, ashimire u Rwanda, ashimire abitabiriye, abanyafrika, abanyaburayi, abanyamerika, abari aho bose abashimire mu ijambo rye. Perezida Donald Trump narangiza kugeza ijambo ku bazaba bitabiriye ayo masezerano, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arahita afata ijambo riri buze kumara iminota 5. Iminota ingahe? 5. Avuge ikimuri ku mutima nuko yakiriye ayo masezerano. Uko mbyumva arabanza ashimire Trump, ashimire Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashimire n'abitabiriye ayo masezerano, ashimire n'abandi bari aho ngaho, avuga ikimuri ku mutima. Iminota 5 ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nirangira, harakurikiraho Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari bifata ijambo ry'iminota 5. Iminota ingahe? 5. Niryo jambo nawe ari buvuge. Ashimire Perezida Trump, ashimire Amerika, ashimire abitabiriye amasezerano, ashimire n'abandi bose bari aho ngaho. Narangiza ijambo rirangire. Shite zanjye, icyari cyahurije ba bantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiraza kuba kirangiye. Nuko nguko umuhango uri burangire. Si iminota 90, ni isaha n'igice. Hari iminota 10 yo kwakira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri White House. Hari iminota 10 yo kwakira Tshisekedi muri White House, tibaye 20. Hari iminota 15 y'ijambo rya Trump muri United States Institute of Peace, ahazaba habereye amasezerano, ntihita iminota 35. Hari indi iminota 5 y'ijambo rya Perezida Paul Kagame, tibaye iminota 40. Hari indi minota 5 y'ijambo rya Perezida Tshisekedi, si iminota 45, ni iminota 45 mu minota 90. Bivuze ngo kuva kuri White House kwa Perezida Donald Trump, Tshisekedi na Paul Kagame, sinzi iminota biri buze gufata uretse ko itaza kuba ari myinshi. Reka dufate 10 basi, nibigeramo 10 no kuba bamaze kwicara, irahita nayo iba iminota 55. Haraba rero hasigaye iminota 35. Bisobanuye iki? Hari iminota 30. Mu minota 30 nibwo umuhango wo gusinya ku mpande zombi n'ibisabwa na protokole zose zisabwa bigomba kuba bibaye birangiye. Iminota 5 ya nyuma niyo gusoza, umuhango ukaba urarangiye. Inyuma uwo ni wo muhango mu by'ukuri ubuze guhuza delegation y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame na delegation ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi. Inyuma y'ibyo rero Trump arajya mu bye n'abandi bajye mu byabo. Ahubwo ikiri buze gukurikiraho,
hari amasezerano ari buze gusinywa ku mpande zose. Ayo masezerano ari buze gusinywa ku mpande zose ni ukuvuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amasezerano igomba kugirana n'amakampani atandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Ku ruhande rw'u Rwanda ho hari n'amakampani ururebye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gusinyana n'u Rwanda ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hari n'andi masezerano bari buze gusinya. By'umwihariko mwamaze kubona ko Perezida Paul Kagame yamaze kugirana ibiganiro n'abagize Kongere y'Abarepublike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafoto mwayabonye ngira ngo mwamaze kubibona, nibiba ngombwa no mu kiganiro turi buze kuyashyiramo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kwakira cyangwa se ari kuganira n'abagize Kongere b'Abarepublike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari naho abakongomani nabonye bahereye bavuga ngo ariko igihugu cyacu kizajya gitegura ibintu neza ryari, kizashyira ibintu ku murongo ryari. Perezida wacu yaje ari mu masupermarket we n'umugore we Denise Nyakero bajya bita umutiktoker, bari hariya sinzi ngibyo bari kujya gushopinga mu mashop akomeye muri Amerika, wagira ngo bibagiwe icyabajyanye, ngo nyamara ngo perezida w'u Rwanda we ni mureba ari guhura n'abagize Kongere. Ni inteko n'abagize inteko b'Abarepublike ishyaka rya Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafoto mwayabonye ari hanze natwe turayafite. Icya kabiri, mu gihe Kongo yagiga terura abanyamakuru buzuye indege ikabajyana muri Amerika kujya kubakoresha ikiganiro kugira ngo baze kubwira ibinyoma abaturage b'abakongomani, bababwira ibitaganiriweho n'ibitavugiwemo kugira ngo batataka Tshisekedi na guverinoma ye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro we yarari mu kinyamakuru bamutumiye ari gusobanura ibintu uko bihagaze, aravuga ati mwabibonye abandi bateguye dore bari ku kinyamakuru international bari kubwira isi yose uko ibintu byabo bimeze, naho twebwe bazanya bacu basanzwe bamanipira bakorana na Tshisekedi, none yaburije n'indege arabizanira no muri Amerika kugira ngo bakomeze bavuge bya bindi bya Tshisekedi ashaka ko yumva gusa. Baravuga bati abanyamakuru 50-60 bagiye gukora iki mu gihe u Rwanda rwatwaye umuvugizi wa guverinoma, nawe ubwe adukubitiye leta nzima yagiye. Siko byagenze. Bamubajije ikibazo cy'u Rwanda, aravuga ati ikibazo cy'u Rwanda ni FDLR, abantu bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Leta yahaye ubuhungiro, ikabahereza intwaro, ikabahereza ubutaka, kugeza ubwo banifatikanyije nayo bakabinjiza mu gisirikare n'ibindi byinshi, bakajya bagaba ibitero ku Rwanda, batera u Rwanda, bakaba bafite umugambi mubisha bahuriyeho na Tshisekedi na Ndayishimiye wo gukuraho ubutegetsi mu Rwanda n'ibindi. Ariko nabonye Kinshasa nayo mu kiganiro itangazamakuru no Patrick Muyaya hari akantu yahinduye. Patrick Muyaya yavuze none ikintu cyiswe cause profonde ngo z'iyi ntambara ngiri hari muri Kongo, yavuze ko ari jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, noneho ngo umuryango mpuzamahanga ugategeka Kongo kwakira impunzi. Ngo muri izo mpunzi rero bamwe mu baje muri izo mpunzi ngo nibo bateje ibibazo Kongo ifite. Hari ukuntu batangiye kubyumva omwe aribo ba FDLR nyine bahakanaga ko badahari, ariko ubu none abari kuvuga ko bagiye kubarwanya barabyemeye. Kinshasa yemeye ko bahari, yewe yemera no kubarwanya, iranabisinyira muri accord de paix ya Washington. Ibyo bintu nuko bimeze, ibyo bintu nuko byagenze, mwese murabizi. Ni Yolande Makoro. Mu gihe Yolande Makoro ari kubakubita mu itangazamakuru ryo muri Amerika gutyo, Perezida Paul Kagame nawe ari kwiganirira n'abagize Kongere. Bamwe mu bagize inteko ya Amerika bo mu ishyaka ry'Abarepublike riri ku butegetsi rya Trump. Abakongomani babibonye bararira, baravuga bati diplomasi yacu ni bande badutegurira ingendo za perezida, bamutegurira agenda, ubu bateguye iki muri rusange, bateguye iki? Ni muri Perezida Paul Kagame abantu bari kuvugana muri Amerika ameze nk'uwagiye yisanga, naho twebwe n'abanyamakuru twabakuye iwacu. Sibi ni ibiki biba bibaye ibibazo. Ibyo rero biraganisha ku kuba amakampani yo muri Amerika acukura amabuye y'agaciro ashobora kuza gusinyana na Kinshasa kuri ibyo byose, ariko hari ibibazo byamaze kugaragara kuri leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa ifite ikibazo cya mbere cy'uko ngo nta mutekano ubayo. Icya kabiri, ruswa ni umurage. Icya gatatu,
nta bikorwa remezo biba muri Kongo byongerera amabuye y'agaciro agaciro. Icya kane, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nta muriro uhagije w'amashanyarazi uhaba. Icya gatanu, bacukura mu buryo bwa arikayike, nta polisi, nta mirongo migari iriho y'ukuntu amabuye y'agaciro agomba gucukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero bikaba barrier cyangwa se imipaka ituma abaturage b'Abanyamerika gushora imari yabo muri Kongo kiba ikibazo. Amaherezo rero araza kuba yahe kuri ibi bintu mubona bya Kinshasa. Ikindi, bagiye gushyira umukono kuri ayo masezerano yose ya nyuma, ikintu cyitwa imirwano wagira ngo nibwo kiri gutangira. Ngira ngo hashize uyu ni umunsi wa gatatu hariya muri Sud Kivu imirwano imeze nabi, abarundi bakubiswe bashize, bandi bitahiye basubiye iwabo, abazarendo ni ukuvuza induru gusa, FRDC yo ntihari wagira ngo ntayihari, dore bari kugaba ibitero bakarasa muri Kamanyora. Reka mbisubiremo, nta mirwano iri kubera muri Kamanyora. Ikindi, nta n'umu wazalendo cyangwa umusirikare wa FRDC wigeze ukandagira muri Kamanyora, ahubwo ibisasu bari kurasira iyo ruguru za Rubarika za Kaziba n'ahandi nibyo biri kuza kubera precision mbi batari kubona aho bari kurasira kure, bikagwa muri Kamanyora, ibindi bigaturuka i Burundi bikagwa muri Kamanyora. Ariko nta mirwano ibera muri Kamanyora, hari kugenzurwa na AFC M23, nta kibazo na kimwe gihari. Nyamara ariko ibisasu biri kuhagera biri gukomeretsa abantu ndetse bikica n'abandi. Murumva rero ko ni ibintu bikomeye cyane, nubwo abantu babifata uko bashaka cyangwa bakagira ukundi babyoroshya, ariko coalition nayo ubwayo iri gukubitwa izakabwana. FRDC, FDLR, FDNB n'abamercenaires bari gukubitwa izakabwana papa. Kababayeho. Nabonye hari ibinyamakuru ejo byari byasohoye inkuru ngo za Katogota, Kaziba, ibiki byose Kamanyora ngo biri kugenzurwa na wazalendo. Kuva Kinshasa yahereza wazalendo intwaro, mwari mwumva bafashe wazalendo bafatana santimetero imwe y'ubutaka? How do you think? N'igisirikare mwemera mwaguriye intwaro za miliyari mu madolari cyarananiwe. FDLR bakoze genocide murabiyambaza biranga. FDNB bakubiswe izakabwana no barakirukansa umugongo. Mwarangiza ngo yererere bra 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 bra. Ndayishimiye ababwiye ko yagiye kubindebereza ngareba uburyo babisinya. Koko ariyo kubera iki? Barabanje baramuhamagara bamubwira ati ugomba kuza kureba uko babisinya n'ingabo zawe ukazihereza last warning. Ntabwo abantu mwaje gutabara bari gusinya amasezerano y'amahoro ngo bari mwebwe mukomeza mu durubande. Ngwino hano nawe ahubwo uzabura umugabo wo guhamya ko amasezerano bayasinya wari uhari. Utazavuga ngo ntitwabimenye, ngo twe baradutabaje, ngo twagiye gutabara nk'uko ibyo gutabara bivemo. Ibyo gutabara bivemo kubera yuko urabibonye ko igihugu waje gutabara gisinye amahoro, nawe ugomba gutanga amahoro. Nubwo buryo Tshisekedi Ndayishimiye rwose bahuje umugambi, bombi bagombaga aho amahoro agiye gusinyirwa bagombaga kuba bahari. Uko niko kuri kwambaye ubusa. No mwebwe ibingibi bra bra umunwa munini amagambo menshi. Kelele nyingi haimtoi nyoka shimoni. Induru nyinshi ndi kuri nzoka mu rwobo. Igihe kirageze ngo abakongomani mutangire mukoresheje ibikorwa. Pana kuvugisha amagambo zazabageza kuki? Kuvuga mugakubitwa. Amaherezo se. Noneho se ninde wapfuye kugira mu by'abakongomani? Nimushake n'undi wapfuye. Kuko mugomba gushaka ikintu cyose kiri buze kuyobya abakongomani kuri ibi bintu biri kubaberaho muri Amerika. Noneho murabika karinde wapfuye. Mube mumutekereza. Niba noneho muri buvuge Anthony, niba noneho muri buvuge Nyakeru, muravuga karinde wapfuye noneho. Ibyo rero ni ibibazo. Deja kugira ngo mubone ko igisubizo, ejo Patrick Muyaya umunyamakuru witwa Israel Mutombo yabajije Patrick Muyaya ati Kongo ifite ibibazo bituruka hanze y'igihugu,
ari nabyo u Rwanda ruziramo, ari nayo mpamvu turi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo mpamvu nyine turi hano kugira ngo iki kibazo tugikemure. Ariko arambwira ngo il y a les problèmes exogènes et les problèmes endogènes. Ça veut dire que ibibazo exogène ni ibituruka hanze, endogène ni ibiri imbere mu gihugu. Mutombo rero arambwira ati none ko ibituruka hanze byo turi kubona biri kujya ku murongo, ibiri imbere mu gihugu byo bizakemuka bite ko tujya twumva guverinoma ivuga ko nta biganiro bizabaho? Ati ceceka Mutombo, ceceka ibyo bubyihoreye, uberetse ibyo ngibyo twebwe turi kudiringa n'ibibazo twateweho na agresseur qui est le Rwanda avec son fils les AFC M23, ibindi byose byihoreye twebwe ibyo ngibyo byihoreye, ati sibyo bitureba turacya wow. Ya manipulation rero bari gushaka kubeshya abakongomani. Ntabwo leta ya Kinshasa, guverinoma ya Kinshasa ntiri gushaka ko bavuga ku bibazo biri imbere mu gihugu, barashaka gusa ko bakomeza kuvuga ibibazo biri ngo bituruka hanze y'igihugu. None ko biri kubonerwa ibisubizo muri no kubisinya ko none mutari gushaka kwatura ngo muvuge ku biri imbere mu gihugu. Ikibazo kibaye iki? Ikimenyimenyi rero kwitwaza u Rwanda no kuvuga u Rwanda dore ntibiri guhagarika intambara. Noneho ibyo bari kuvugira muri Amerika kuvuga ngo nidukomeza kuraswa na AFC M23 tuzereka Amerika n'abandi bose ko u Rwanda rukomeje. No, please. Ibiganiro biri ku mpande ebyiri, u Rwanda na Kongo muri no gusinya rwose muri Washington. AFC M23 mugeze kuri protocols, izo protocols amaze kuganirwa hakanasinywa kuri ebyiri, CCRF ndetse no guhanahana imfungwa. Izo nazo ubwazo mumaze kuganiraho ebyiri mu 8, nta nimwe irashyirwa mu bikorwa uretse kubiganiraho buri ruhande rubirengaho. Bisobanuye ngo iyi ntambara ihari iri hagati ya AFC na guverinoma ya Kinshasa. Ibiganiro ntacyo biratanga. Leta yamaze guca amazi ibiganiro bya Doha hagati na zira protocols zose leta ya Kinshasa yaziciye amazi. Kandi ikizica amazi ni ukubwira AFC M23 ati mwebwe ntitubumva. AFC M23 nayo iti murashaka kutwereka ko mutatwumva, twebwe tuzabereka ko turi kubumva kandi namwe muzatwumvishwa n'isasu. Niko bimeze rero. Ntabwo u Rwanda na Kongo gusinyana hari icyo byahagarika cyangwa bigira icyo bihindura kuri iyi ntambara. Ni mugaruke muve Washington muzi Kinshasa, mukomeze ibiganiro na AFC M23 kuzageza mugeze ku biganiro bya nyuma kandi binyuze impande zombi, nicyo gihe cyonyine imirwano izarangirira. Ikibazo hagati ya Kongo n'u Rwanda, Kongo igomba gusenya FDLR ikayitsinsura, u Rwanda rugakuraho ingamba zimwe na zimwe z'ubwirinzi rwashyizeho zirenze kuzo kurinda umutekano w'igihugu nk'ibisanzwe. Nicyo gusa kizaba, ibindi byose ni ukwikirigita, wewe ikirigisa akaba ari nawe useka. Nta kindi rero nge mfite navugaho, nta n'ikindi narenzaho. Iki kiganiro kambe ngisubikiye ahangaha, ndi kubategurira n'ibindi mu gihe kiri imbere. Reka mbashimire cyane rero nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ibindi biganiro ni mu kanya, ibiganiro byacu nakagaruka. Ngewe wari wabateguriye ikiganiro nkanakibagezaho nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbashimire cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda sana.